nakabanto siya kaya kapwa Jesus. Shbanak siya kam jurukrus na kakolba. Maani kasyal na siya diramin, politis astesilis yuang sash abaye. Chan di Jesus. Di Jesus saan ni katakal chabil amin. Ci anchal all kish astesirit chikam re sach bali kama. Re nagtokwang sarusidal di Dios. Iblahudi kwang ke bishmag. Shpanak siya iskamsi di Jesus. Abanan sash awali kama shkam di Jesus. Pantyo siya ke at kakwa Jesus. Siya tohrish kamak chihokan kolmiloa ba. Primera estación. Jesús condenado a muerte. Pilato sabía que lo habían entregado por el mismo. Pilato ha pronunciado la fría sentencia de condenación. Irás a la cruz. Es la sentencia de nuestros pecados, porque ellos son la verdadera causa de su condenación